kugenda mubana natwe ari nako mukomeje gukora subscribe kugira ngo dukomeze tuba umuryango mugari, umuryango ukomeye cyane. Reka rero mbere na mbere dutangire tubashimira ari nako tubagezaho ariko amakuru akomeje kugenda avugwa. Ariko mbere ya byose reka tubanze tubwire abantu ko mukwiye gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 kuko ari icyorezo gihangayikishije isi mu buryo bukomeye cyane. Harabibwira ko cyarangiye kubera ko habonetse urukingo, ariko icyorezo cya COVID kiracyahari, dukomeze twirinde. Reka duhere rero kuri iyi nkuru ibabaje cyane, kuri iyi nkuru yakomyemo nkokora cyangwa kuri iyi nkuru ikomeye cyane kuba cardinal, harimo na cardinal Antoine cardinal Kambanda. Uyu nguyu akaba ari umunyarwanda wa mbere wabaye umukardinali. Iyi nkuru rero iravuga iki? Iyi nkuru iravuga uburyo Papa Francisco afashe itegeko akarishyiraho, ahategetse ko abakardinali bose n'abandi bakozi imishahara yabo igabanywa mu gihe Vatican ihanganye n'ubukungu bwifashe nabi kubera icyorezo cya COVID-19 twari tumaze kubabwira mu kanya. Ni inkuru ibabaje cyane ku bakardinali n'abandi bakozi bose b'i Vatican. Abakardinali imishahara yabo izagabanywaho 10% guhera mu kwezi kwa kane nk'uko Vatican ibitangaza. Ubundi bikekwa ko ubusanzwe abakardinali babona hejuru y'ibihumbi 5 by'amayero. Ni ukuvuga ngo buriya cardinal Antoine Kambanda buri kwezi abona asaga miliyoni 5,700,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, kandi kenshi baba mu macumbi bafashwa kwishyura. Bivuze ngo uyu mwaka Vatican iteganya kuzabura miliyoni z'amayero 50 ibyo yinjizaga byazahajwe cyane n'ifungwa ry'inzu ndangamurage n'ibindi bikurura abakerarugendo kubera iki cyorezo cya COVID-19. Iyi mpamvu rero yatumye Papa Francis ategeka ko buri mukardinali umushahara we wa buri kwezi ugabanywaho 10%. Bivuze ngo niba bafataga miliyoni zigera kuri 5.7 hazagabanukaho nibura 500,000, gutyo bigomba kuva ku mushahara wa buri muntu. Ni ngombwa bingana n'amayero 50 buri kwezi niyo agomba kuva ku mushahara wa buri mukardinali. Mbere rero Papa Francis yatangaje ko adashaka kwirukana abakozi muri ibi bihe ubukungu bumeze nabi. Mu ibaruwa yanditse mu Gitaliyani kuri wa gatatu, Vatican yamenyesheje itegeko rigabanya imishahara guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Abapadiri n'abandi bakozi bahoraho imishahara yabo izagabanywaho hagati ya 3% n'8%, na gahunda ziba ziteganyijwe zo kuzamura imishahara zikaba zahagaritswe kugeza mu kwa gatatu 2023. Bivuga ngo imishahara y'abapadiri n'abandi bakozi bahoraho igomba kugabanywaho 3%, hagati ya 3% n'8%, kandi nta muntu waho ngaho ugomba kongererwa umushahara nibura mbere y'ukwezi kwa gatatu 2023. Gahunda zo kuzamura imishahara zikaba zahagaritswe nazo. Iyo baruwa ivuga ko uyu munsi guteganya ubukungu bwazaza mu byemezo bisaba harimo gufata imyanzuro ireba imishahara y'abakozi kugira ngo hateganywe ibyemezo cyangwa imyanzuro cyangwa hateganywe uburyo ubukungu bwazaza buzaba bumeze. Iyo baruwa kandi isobanura ko bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bakomoka imari ya Horisi na leta ya Vatican, ariyo mpamvu hafashwe icyemezo cyo kugabanya imishahara y'abakardinali. Horisi bikaba ari urwego rw'ubutegetsi rwa Kiliziya Gatolika ya Roma. Iyi baruwa ivuga kandi ko iryo gabanya riri gukorwa mu ntego yo kurengera imirimo ihari. Abanyamakuru rero bari Vatican bavuga ko iyo mirimo y'abakozi badahoraho Papa ari kugerageza kurengera ari imirimo isazwe korwa n'abandi bakozi. Abakardinali benshi bakorera Vatican babiroma muri za apartment zihendutse bafashwa kwishyura. Abapadiri n'ababikira benshi bakora Vatican bo baba mu nzu z'imiryango ya Kiliziya bikabarinda ikindi kiguzi. Ku rundi ruhande abakozi badahoraho ba Vatican nk'abapolisi, abakora isuku n'abandi babiroma bakagorwa n'ubuzima buhenze bwawo.
abangabo bonyine bitewe no kubiroma ntabwo bishyurirwa bagorwa n'ubuzima buhenze bwaho. Ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo umuvugizi wa Vatican avuga ko benshi muri bene abo bakozi batazagerwaho n'irigabanuka bitewe n'uko bagorwa n'ubundi no kwishyura imishahara yabo, ndetse imishahara bakayishyura mu bijyanye n'amacumbi ndetse n'ibindi bibagora bitewe n'uko ubuzima bw'Iroma buhenze. Ubwo rero tukivuga kuri ibyo ngibyo bivuga ngo niba papa yategetse ko umushahara w'abakardinali ungana na miliyoni 5.7 ugabanywaho 10%, iki cyemezo kigomba kugera no kuri cardinal Antoine Kambanda. Uyu nguyu akaba ari umunyarwanda wa mbere wagizwe cardinal. Bivuze rero yuko nawe iki cyemezo kimugeraho, aho nawe umushahara we ugomba kugabanywaho 10%. Cardinal Kambanda rero niwe munyarwanda wa mbere wagizwe umukardinali akajya kuri uru rwego, ni nawe rukumbi u Rwanda rumaze kugira. Bityo rero niyo mpamvu twamugarutseho cyane muri iyi nkuru, bityo nawe umushahara we ukaba ugomba kugabanywa. Tariki ya 18 Ukuboza umwaka ushize, Cardinal Kambanda Antoine yahawe inshingano nshya na Papa Francis, ashyirwa mu cyo umuntu yagereranya na Minisiteri ishinzwe iyogezabutumwa kwisi. Umuntu wese rero ubaye cardinal agira hashyirwa muri guverinoma ya Papa. Niyo mpamvu kwa 16 Ukuboza Papa Francis yashyize mu myanya abakardinali bashya yari ahirutse kwimika. Cardinal Kambanda yashyizwe muri congregation ishinzwe iyogezabutumwa kwisi. Congregation y'iyogezabutumwa muri Kiliziya Gatolika yashyizweho na Papa Gregoire wa 15 muri Kamena 1622, ifatwa nk'ihuriro rishinzwe kwamamaza amahame n'ukwemera kwa Kiliziya ibizwi nka propaganda fide. Ugiye kureba rero nk'uko ibi bisobanurwa, Padiri mukuru wa Paroisse Regina Pacis yageze gusobanura iyi congregation. Yavuze ko ubusanzwe umuntu wese ugizwe cardinal ahabwa n'izindi nshingano. Ati iyo bataba muri Roma baba muri diocese zabo, burya baba bagomba kugira na dicaster babarizwamo, bakaba basa n'abari mu nama y'ubutegetsi yayo kugira ngo bajye bamenya ibikorerwamo, batanga ibitekerezo buri wese kugira ngo atange umusanzu kuri serivisi z'imirimo ya Papa. Dicaster rero muri Kiliziya ni iki? Dicaster muri Kiliziya wegereranya na ministeri isanzwe, uyirimo si ngombwa kajya kuba i Roma. Bivuze ko Cardinal Kambanda azajya ajya gukora imirimo ye aturutse i Kigali ahasanzwe aba. Inshingano Dicaster Cardinal Kambanda yashyizwemo ni ukwamamaza ukwemera kwisi hose, ndetse niyo ibifite inshingano zo guha umurongo Kiliziya mu bikorwa bijyanye n'iyogezabutumwa, birimo nko gushyiraho inzego z'abapadiri, guharanira ko havuka inzego zishinzwe iyogezabutumwa, ndetse n'inyandiko zaba zikenewe muri Kiliziya zijyanye nabyo. Iyi congregation rero niyo yashyizeho itegeko ryo mu 1659 rizwi nka Magna Charta, ribuza imigenzi imwe n'imwe y'igihugu ko yasanishwa n'ukwemera Gatolika. Ubwo rero tugarutse ku nkuru yacu nyine hariya, Cardinal Kambanda nawe iki cyemezo cya Papa cyo kugabanya imishahara y'abakardinali kigomba kumugeraho, aho nawo umushahara ugomba kugabanywaho 10% guhera mu kwezi kwa 4 nk'uko Vatican yabitangaje. Reka rero